yakegima mwanchwa omorigeri skore juma rabuge juma ya mwali kegima somotinyo yiga oikomera rimo mwako yiga o 2024 chinga kichawe ne kegima tuyariganira senchera ya wene kema tokwada terekyonga senchera yobo ikran konedi tan kegima ngo konyera tunga riskore timu igima ya Gatenda television na gikorana Geoffrey Onsarigo abugo makopio sirikaro moga kongoroke bache eri morina nabuga abanda wange no minto abuga Erika nigo ikirana ya maseyemo asiduka yo boncheria uru superstar sa sumorobelio o Black Friday asabar ko bwatokera ebintu mutageta singa chino mauchakira magadendagera mabati na kila kitu asiriboli yogo tongora no mto Geoffrey Onsariga gochote kurende ekyonga chinsagara senchera yo ikirano kurasumu weekend na nyerebe manyererio akorokwa oyo minto Wilson Makorinchen korokwa Brian Saginisena narega ngati yatu akwarene riskolare Uyakegima mwanchwa umurista likishara na mawagiro na kianda chumuti yenyewe kumulari mu mwako yiga o 2024 nabugo chinga kichave na kegima tugenda kukwariganirira ekyonga chinsa ibera nabugo chinsa nya senchera yo obo ikranko nende tangana kimo kunyera tunge na risiko ya kabiri cyo mwaliyo asomotinyo yiga bwo tujiga somotinyo yo 12 moti yenyi bo mwali kegima aso mwako yiga o 2024 korende aliga negati yato kukwariganirira ekyonga risiko rero Goika turwani bokurumi ase county ya Kisii umugabana borogongo musike Paul Simba Arati otebire ubuyuwari ngoroga nakana kibesa cyemero kibesa 1.6 billion Women rapper Onyamiro musike Jerusha mumanyi kogendereria ingano yokugikere kichege ingano gosaru mwana munyarokare North Mugirango oranyore banyomire kose banyomete. They are fighting each other in their homes. Mubaro monene bwa bamenye nabo igabege no bekirisa ya Catholic nigo basangirekana se parish ya Nyabururu kitutu chache South asomoje gabwa matanga bwo komene Reverend Father Jeremiah Matogo oyo wono no baroro akagena abanya saye kumbe kuchiga nganyaro Father na ase engwana ya Getembe butukubwarira nigo togo sanga nensemo yaba MCA borogongo gukwanira siasa chi county ya Kisii Kegima korinde kyonga senchira y'ubukantogo chaka eyemo aseyemo kurase constituency ya mumachoge barabwase county ya Kisii ase litkurero mugabana bwe county y'umuske Paul Simba Arati nabugumo mu bunge bwe constituency y'umuheshimiwa Obadia Barongo nigo bekirana asumoyega bwo matanga yo komanya Ruth Nyambe Kinyaundi oyoro murugi bwo yokabeiro mo secretary okupeta kirikembe ky'abalimu asumugabana Paul Simba Arati asinkera na goteba ngani ga uchukurwania obukurumi cyandage kumigiga se county ya Kisii asabago muri kito Isaiah mobe ekerana na gutwarga ni roboti roko bwati Mugavana Simba Arati nigarenge kuja kwana segeti ya kiabugezi gutuka se wodi ya magenche ebunge ya machoge bwabura bwa igase county ya Kisii asenonya na boigo egerire lietalia lieta na goteabuna wono nigarira chiko chenje na boigo kobestima kwene kingangu cyari gukuru bukurumi wenzi ase county ya Kisii na boigo kwene kingebesa yari gusirangu cyire gukora magendero egere kwene kinga county ya Kisii ngogenderere bwikiranu asa magendero au Ono kama tingana magari kebea tingana mwana yetai ono listima kubaka ndesho abo ni mwete mpaka bauchukira batuna ki wale kama damba boke kirumba tarikirite pipe bagukura ase ensemo yende umusike Simba Arati nigaene kirina kubwatisi umurubiri rwa serikali uchikobaira abasaya se chinze cheziko na kuchwe konya ase mirimo asaburi abasaya wesokya na bwego kwelikia somurubiri yo unenchire ya moyo kugenda kulia na bwego kukinya obotenengwa se county ya Kisii waziri Alfred Mutua after tarehe 12 moja tulege MC na ndio once more ikera baga ni 30,000 baraikira bare nge kitui makabama kuwe bare nge na akuru moja bare nge onye ko wate passport ayo mura gusomese
register. Asense moyende musike aratini gatebringa guikira boniga abasa 1000 chimia isano nigo bakonyekira muno mu rubiri rwa serikali ye county yokoene kinga abasa ngonyoro bali chikosi unenchire yemo yogocha gwetenera asobogiba bole bosio Ashomani jana 25 million. Na nje kabika 25 million. Abana karibu 1500 bacholi usenyi. Mtoi wanapenda baruka kina ende machi ifandi ende ndiki milioni 50 na baruka kwa 50 ndora abana ba ikiwa bane pipiyo kabako ngene. That's what I'm saying is a gahukwa nabo igo asomuyigo yobwa matanga omuchumbe gwenseme yo omusike Obadia Barongo nere nigene kiribuna abamenyi bensemo ya Ryukindo niriya magenje nabatumiki bepare ne ya Kenya magenje nigo barachi gutwara ne kibako kera ngonye kiganja ya CDF yewe chwanjira okugani kwaye gukorwa kibesa cyo kwagache daraja ya Ryukindo eyinonya nabo igo yabeire ekubachana abamenyi benseme yo asama tukamange asinge choma nyatenga 2025 December nare moko nganchara le Jacob Bunego Jacoba tutumena wene chibaza cha CRC yani HCDF toro sie daraja ya kama dwabi tuwaidi lakini Obadia nonya na boigoni gagokera enchira chibasa licharuwa umwako yo na oene kinga umwako gocha nigara chikoenekia ngena mbenene yaborokiwo bakonyekire kurwa sumurobeli yo unenchira yemo yogosira chisemi asebunge yo ya umachoge iyo tutagete gukora no komekshonga na inde mwako yonde bunogocha na chibaza lichine na inde chigocha togendere gokonya abangina nabagaka asenchira yo kubatetereria budget yabo banyare ko osomya abana Obadia boigoni gaene kiumurobeli abekiranse amokoene kibuna kire amate hasebunge ya umachoge guchire konyore stima na boigo buri amenye bense miyuko babatohereru ekero emirobeli yonsi yabekiranse amokubahene kaliya amagenderero tundanyare ko baisanikia abandu babitokeroki nkeringa ni ntobwate plan ya bunatokora amangana ime ye constituency incorporate yege taseni kya gatembe kurwase skulu yoboroso ya kyabugasi egotoka se wodi ya magenche bunge ya machoge bwabora buime county ya Kisii Elietaliane Isaiah Mawe Getembe Television ekeonga kiamamogusi HK International Medical Center ninye gitari nene ya chirinkuma imemu chobosongo eyogo tumika chimashini chinkongo asukumulika amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakugwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati yayande amange inche no manyagitari clinic Maubanye omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center erega igo muchito bosongo na inde ni gonta geteko bari gani mono sana na kubatebinga ni gotogo over services chiekerero tugotumia ubobwenya bwekerero e technology yo koligererio mugero omugima na inde twaligere Getembe Television ekeonga kiamamogusi Chumorgeria tugosaba kwabera so gutumana kweri na wegone chibicha kurinde gukurusasa constituency ya Bumachoge ya Brabase County yiga kugwera gwike constituency ya North Mugirango ase county ya Nyamira asomo unendra pabwe county yo Mheshimiwa Jerusha Momanyi abiro yo bwangu gwa Sokya na kurwe kuratenti ndi uchasonde bwensi urachigotoka gagosara umwana monyaruka asaba igarure kurate ko nakogania onde bwensi uchikwe bwatania samangana rengete chisegi
Gichegenga achikumukire gutambukire getindi kirimo kurangana iri chiko na igani gago cha chinga kiwikrabone igama tukaria 15 nerimo yokorwania Chisegi Gichegenga hagenda tagaga sense ya Kenya roboti uru asenchiro bikrano uraso muri kito Polycarp Okara gago kwa neme ye chinseme chiga echichiko tokeme ye wadi yegaja itibo ebunga ya North Mogrango meye county ya Nyamira ujumbe kurwase county ya Nyamira musibati Jerusha Momanyi digawa achake bene campaign yoko hogikiria anene Chisegi Gichegenga campaign ya achaka matukama keme yense yega ya Kenya. Last week but one a president njakwana naende launch a campaign ekogenda for 16 days against gender-based violence. It is not only women bago gender-based violence, even men, even young boys. Ukwane kirekio niko Jerusha gendere ko bagago segeta abananchi na nene bali barasa kinyoma ko ne kibunanko babale amono obwanchani egento kira irere go kyane go Chisegi chiga abasabake bari myake meke oranyore banyomire kose banyomete. They are fighting each other in their homes. There is no peace. People are fighting up to an extent yogo kill each other. Boiga gendere ko bagago segeta bali ko ne kibunanko balinda bara abana babo elio gutanga Chisegi Gichegenga na nene chagendere ko bachiko ene kigwa asegati abana boigo child igako under the parent ayenga ikwaira you are parenting love. Where is it? You have left your children omwana ga ikire class 8 ago kwanira go kanga bana biro muntu monene. Please take care of your children. Jerusha bego niga segetere chikanisa kubwatira na bunenchire ya moyo gukora obo igam. God has given us these people. They are in your church every Saturday or every Sunday. These children, please, we want to have this campaign from our churches, from our homes, from any gathering that we may find ourselves, so that where we have reached, I'm going to attack the corona. Ekiagara bana lero ni chinyasore bakun. Unaende university manya akuru primary kale buyake. Kako ike university kwa kagano mwana kwa tomete kako ira na gocha. Igako bwato masogoto. Enyaruka no momura. All of them. Ningana ya igwokoboko na igati abali bekirina sayayiga bakora wa amonoma assistant chibubwe chinsa mu kire cyabo Isanga sub location Pius Nyabaro igati yabande bekirina abo bagikire Chisegi Gichegenga. So we also need counseling. Nabora nyoro muntu boli ko imoka igago itabana baye babere no mukungu muntu imbiara bongo. Etwatonde tutusikane kro mugaka akire umusike. Akero sike to mugaka. No nyore ngina kale mugaka no mugaka. Muntu akora yango gwaka ndi nyimba akora ki? Awo tige. Hono linde mutale wanja. Noko nakoiranirania. Aye wakira. Twatebire ngabangina. Twatira abo na mugaka ondo kali gwako mungina na mono aba bakali ko banyenya baba ngenta. Umungina naroko ngentwa. Umungina nara ugoitwa. Abagaka mbaro bago itabangina bakabono. Gati bakanie. Mama apigwe ama achomwe. Hatuwezi kubali hiyo. Mtakubali? Mtakubali? Tuantire abaribori ntogende osomia abana baito values cheto chinkoro kyomo busi nali abantu baito baramayimana bakamenya. Jerusha boigo nigabwatoka maguchase kenyerekeiga na nene asabwatoke mepira gochase chitimu echuchirime ye ewadiga ya itibo kuripoteri gataseni kya uwanchete kya gatembe inchi gonkuru kwa Polycarp Okara yakegema murikito Polycarp Okara Korwase constituency ya North Mogirangwase county ya 046 Nyamira county korenengo kwirania ya Masai ya Wike county ya 045 Nero Kisii county se constituency ya Kitutu Chache South asiri tukurarero abarai au ase county ya Iga bakora wano mokoni bumugabana ase county ya Iga umeshimwa Elijah Obebo nabo igo mo senator bwe county ya Iga Richard Onyonga nabo igo umurugyo ye mugabana bwe
county gamei agati nigo bekerana ase chinsemo cha Nyabururu asumo yagaboko moini reverenda Father Elijah Matogo ase parisha ya Nyabururu asebesokia na komotogia Elijah asobesokia na komotogia Elijah asokoba umurai utenenerete ekene na buga asokoba umurai uruwerwe takoregasi yomonene nase parish ya Nyabururu yegotoka Nyamataro ase bunge ya Kitutu Chache South miye county ya Kisii ase litkolya lero mubaro monene bwa bamenyo ikerena nabigenwa bekelisia gi katoliki asomega bwa matanga uyolenge bwoko mwenia Reverend Father Jeremiah Matogo nditi uyu wiko kwa olenge omokoreri na olenge kora emisa ase parish ya Nyabururu egati yabarai kurwase county ya Kisii nigo bayigo bayikerana baragwa no mukonyi bo mugavana we county ya Kisii Muskelija obebo museneta we county ya Kisii Muske Richard Momoimonyonka murugi bo mugavana we county ya Kisii Musubati Mei Arati mubunge we bunge ya Bonchari Muske Charles Onchoke uyo kabere mubunge kurwase rongo rwa Kitutu Chache North Muske Jimmy Nurwangwenyi Muske Omingo Magara aba MCA au kurwase county ya Kisii gati yabo olia we wodi ya Kitutu Central Duke Nyarango olia we wodi ya Kisii Central Muske Mwenyenye Yoge MCA we wodi ya Mwenyero Muske Pito Tachi Muske Clive Ogora kurwe county ya Nyamira egati ya barai banda bange asomo yegoiga matera no gosomeke bungo ase misa ni gobegwa libagali nene onsi asa maskani no buya wo mofada oyoiga nyegosira Jeremiah Matogo kurengana no wochika kumofika General Charles Amwata oyolenge kora umwegoiga bwa matanga ne misa nigatanchira abana siasa baiga gwaka siasa asomo yegoiga nabake balia bayegwali bagani go bamuteba nyegosira ko bomufada werwete asoko kolemberemo no watomokia asoko enekebuna uchinchire magima yabamenyi abange Baba Askofu, mimi nikiwa kijana mdogo nilijua mapadri wawili ni Father Matogo, Father Magubo na Father Conrad Sifora. Hawa walikuwa manementa sikiwa mtoto mdogo. Sitaki kuzungumza hiyo mengi ya sawa weka saria asamu chole ile mbiyama mfada. Oyo ne philosopher ya siraga. Oyo bona ne romo to Nyasaye. Oyo bono no karoro akagena abanyasaye kumbe kuchiga ganyaro fata. Bikambia mono Nyasaye tata obuli omugako yogendo muikaransia ya omubiki girugi kyao omuseseni abenaye abantu bonse mwachaga igawa kwa ngora skolo bonchali ekora magibona bonchali litangani byamono sana zoko kisiko na maskani na botoro bya tigapata motwara arabia akogenda ga ligoro konyora baga komuna ise konyo muru mawabere konyo tata neregabu obwata namo batosabire to antaba Father Matogo is the one who prayed for governor during elections. So governor told me I must come and make sure I give the last respect. Na kwani la siri ya sana mama Paris maganda ya mwana tuwa ni Paris ile kinde ya bora amarani ila siri ile na kwani la siri ya sana ila kabele pero wakati mizero mwenyo umwako mito tara kito kwa eri pero kitaka cha kusema wewe misia leto asa ba MCA ondeta yo oegwali baga bonse abagani bamurera Father Jeremiah Matogo na kuboria Nyasaye abeko moyo ya sagaya ngurbutirigeta seni kiagetembe kurega se county ya Kisii litrane ngurku Daniel Untiri
Kigima Murikito Daniel Ntira soroboti rwa senchera yobo ikran boigo nyasagenda kubeka ngora ya Father Reverend Elijah Matogo asagia Kigima kurende chinga kichecho oyo ligetekero kwa senata se county yiga mheshimiwa Omingo Magara nigo boiga bero yobwanguza gwesokia na kubolia kanisa wesokia boigo na kugikire bokorere bo serikali asiboiga babolia kuba maiso chinga kichonsi chinga kweganyora chinga chabene kutuguterare amangana rengete bokorere bo serikali anena mono murobeli umunya bwamangana rengete bochenu osha chinga kichubo igaso Murikito Daniel Ntira kirana na gutwalwa nero roboti uko bwati. Kanisa Katoliki pia inaposikia maadili ni kwamba hata ukiona makosa yakiwa katika serikali kuu wanakosoa serikali. Ndivyo tunataka tuone kanisa iwe ndio kio ya jamii, sababu ni kama upinzani umelala umemezwa. Kanisa isiposema wahudumu wataumia, na hata kutangia Biblia kanisa ilikuwa inakosoa serikali. Ndio sababu katika muongozo siasa na kanisa inatakiwa ziwe kando, ili kwamba mmoja akienda kombo akarekebishwe na kanisa. Kwa hivyo nasimama pamoja na msimamo wa kanisa Katoliki ya kwamba makosa yakitendeka serikali irekebishe. Watu wanaumia. Katika elimu hakuna kitu kinachotenda kazi. Ukiingia katika high education universities kuna tabu pale. Ukiingia katika sekta zingine zote za uchumi wa Kenya hii iko tabu. Mimi kama mkulima wa ng'ombe kupata lisha ya ng'ombe gharama iko juu, hata ukiuza maziwa uweze pata hela. Kodi ni vizuri kulipa, lakini ni vizuri pia watu walipe wakiwa na maendeleo ikiwa. Na tunaomba serikali pia mashirika kama IEBC ambayo hajawekwa, ni jambo ambalo linasikitisha Wakenya wengi. God forbid kitu kinachotendeka saa hii, kuna watu hawajapata viongozi wao na wana haki ya kupata viongozi. Wajumbe amekufa karibu miaka 2, hakuna hajakuwa replaced. These are some of the things we are saying the church must stand because opposition has gone to sleep. Na tunataka kuuliza serikali pia, tunapokuwa sera za elimu, umaskini na kithiri na kuna maendeleo yatatokea pale. Kwa hivyo tuangalie kama Wakenya, tujioji pale tupo, ndio tujue kama tunaelekea pande gani, sababu ni vema tuambiane ukweli kwamba mambo sio mazuri. Kigima uno mheshimiwa Omingo Magara gukwanda bokoreria sense ya Kenya kurende chinga kicho kukwirana wikase constituency ya Nyaribari ya Masabase county yiga asaba menyi be wodi ya Gesusuriziko ya lero banyora obobweni bwabusa ko basomo samarimi rabeko bwatrana nenya gitali ya moga Sorogongo rwagusi tarota konyora buna ite naona what is strong to iwa mariongo and about what we are supposed to do, so we thank you so much. Lakini kita koira neri ngambi ya mone kyagera twale ko enda nyanchwale warenta igwangega ono rero no na bangina bakonyora abana etoko barenta butukuga twaba ikiriga iga ngamenya gitari baitu mugendere no murogerio yoiga mugendere gotokonya wanyorire ndore abata twari korora warwariwe igombi ya mono nande mugendere igobutokonyire kurwe birore nokororere amariogo ona maumifara mobere na jagoro na ene mugendere gocha timotiga ya free kubanyachwa USA abalekitani nobara babere bagudumia abarwaire asenjirerengia batake tukunali bageri kuwakaribisha welcome wale ondogensi oratoka maeneo haya baire level 3 na amangana igasha serikali gukwanira no areiga toka leta register abantu basha yere policy ya serikali abo igo kuri tolega iga okari gwakana kende Jones samangana yobo balingo para tolega iga cha ya nyara kwake ko ne rotari gutumia besende Jones igo gutokubaliga ni mwensi abantu be region ye pensi banekitari no bara monaitwe
korwa abanyagita amangana yoro iboro bwabangina yakigima yuko kwirania masemo kasinse mocha Arusha asense ya Tanzania sumaragwense ya Kenya Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto Mheshimiwa kubaga kwa maragwense ya Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na rugwense ya Uganda Mheshimiwa Museveni ngati ya barabanda bakirana asumo yegabugo chengero bwa matebo ko baroro wechize cha Africa ya mocha gose East African Community nabo igwaya igangati yalba kwanda kwa chinse mecho Tanzania for hosting this very important celebration of 25 years of East African Community. Let me also take this opportunity to congratulate our founding fathers, Mzee Jomo Kenyatta, Julius Nyerere, and Milton Obote, for the foresight they demonstrated in 1963. And to our Mzee President Yoweri Kaguta Museveni, William Kappa, and Daniel Moi, again in 1999, for revisiting this very important union that brings together the people of our region to pursue what is important to all of us, to the people of our region, and what is important to the development of our region. Again, Mzee, on behalf of your colleagues who are there, from us who are not there then, we want to say congratulations. Having you in our midst during this celebration is a great privilege for us, that we can listen from you, we can listen from your experiences, we can learn from what happened then, and you keep reminding us of why this is important. Many East Africans are persuaded that the East African Community project is a project in the right direction. And I can confirm from Kenya that the East African Community vision is a vision that we support wholeheartedly. The treaty, the East African Treaty, brings Akigima ya masomo kwa sense ya Tanzania chinse mochi ya Arusha ngukiranege gaso mochi omonene uposungo asamaga chwage Tembe Television nasto kwargene iri ngwana abene kigima no Mheshimiwa Wycliffe Siocha oyo abange wakoroka na kogombia embande Romo MC kurase wodi ya Ichuni kutoka Nyaribari ya Masabase County Yiga na uru Mheshimiwa Vincent Abuga kurase wodi ya Bugesero kutoka Kitutu chache South County Yiga ya Kisim asujuku kwanila mangana ringete siasa Chorogongo na boigo siasa chiamangana ringete mega ya matanga sama tukabwango Yiga kwaregente kente kwane kiwa Sorogongo ruwagusi ya yundo ya manya kurase Mheshimiwa Wycliffe Siocha Mheshimiwa Vincent Abuga chinga kecho wani gatumuganya to Mheshimiwa Thomas Obare Kolinde ni gani ori kidogo kubatkana ni kisababu kitare gotange kaya maseyemo ukomanya na gukwinyura kurwa sense me manyirira kurokwa uyo Minto Wilson Makori nabo igokora sense me yakabere koneke chibice cya ikira senchiringa kigma kurokwa uyo Minto enoko chokiwe ngamaye kamera haruno toto nyingiri nchendo ansagini senato ngena tambe kwera natore